Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni na kwasi ka channel sing bahal subscribe na menta. MLA kaseng VPP na nong krim ba aden milar pasai moj. Ula dawa ban pensitam persya ye kibron kiti hakikam lute lang ba ki bubun rukom ki balam sya kijing kiudor jeng ki marik mata ki bakong san hapok kejela. Hababu jenggeli hapok ing dor ba thau an uba aden ulong ba kijing kiudor jeng ki marik mata ki bakong san kadai kemat ke bakia sibun ke bakta jur aduk kata-kata ya kiri pat ba. Janman kata yeu kalau daun kijing kiudor jeng ki marik mata ki bakong san pat kadau ke bakong san jeng kene kijing kiudor kadai namar ki kam lute ki bubun rukom ki belajar kejela. Kum taru kini kinong kayi kenaman keli ki lahap an kentiu ya ki dor ki mur jong ki mar ki bakong san laong uba arden. Apa jubab ya kini Menteri Bakmi ya ketanat full civil supplies and consumer affair coming one ombon ulong ba kamat kebai dai pat ke jingkiu dor jong ki mar ki mata kam dai setia tang hapok kene kejela hendroi kedai kabala saki habarok kawai keri India. Ulong ba ha ke jing skeu tho ka jong u ka jing duna ha ke jing penmi marbam ke jingkiu dor jong ke peniang petrol ki jingkela ha ke jing long jingman ke sun beneng ne climate change kejing bamiok selam tikena bat ki waipat kilong ki dawa ki balam sya kejing kiudor jong ki mar ki mata. Nolor kata ulupun tipru ba kejala kadon ya ki disring vigilance committee ki balak ban kemi halor kejing kiudor jong ki mar ki mata pat dai na kata kadau na kaliang katanat kalapan don kam da ke mobile apps bat GPS ban tip ya ki dor ki mur jong ki mar ki pakong san kam tam ha ki lai teli ki jaka yeu bakam he kata kum ke yeu du lai kra bat ranja.